Matala fatu Samoa le whaafonga ni tai au. Māro le soifua ma le langi mā. Tātou pātipatia le anga leima le anga alofa le tua. O tātou au lia le ni tai au. Ai maise ua tātou moli mawina le toi tū mani mālo tātou li whaola. Le tioa ala langa i kerisiano uma le lalangi. Aleluia, aleluia, aleluia. O toi fio mai Yesu. Nei tai au, wala ngase leo ala Matāgāluega. Ona o se whaasisilanga tā ua, mō le mamalu o le atunu. O le asolulu, astofi, ai le maanawa ngā luenga le vaiaso ni te atunei. Na o mai se whaasisilanga tā ua me le Matāgāluega soifua maloloina. I lunga le tūlanga o le walu i lunga le numera. O alu mwhanau o le atunu, wa pesia i nei le whaamai o le Dengue fever. O le nei whaalawilawi, ma nei fo i matau, e le manatu whatau waa ai le Matāgāluega o Ā'oga ma Aganu'u. Ma o le mafuanga lea, wa iei se manatu o le Matāgāluega, wa te tau na whai atu se whaasisilanga, manu o lo tu ua Ā'oga, o alo mwhanau mo le kwata mua, a o tā pena le kuata lua i le aso lua sfu malvalu a Aperila, lua o lua lima. Whamule mole i tātou asiasia Ā'oga, pule Ā'oga, whapea komiti o Ā'oga uma o tātou atunu. Ā'oga le malo, o Ā'oga i kalesia whampea Ā'oga tuma oti. E le manatu o tātou Matāgāluega. E tatau na whamama uma lotoa, i le nei vai aso, ai le ia e Ā'oga o le tātou whanau i le aso mafua o le vai aso fau. Ia tātou wa ai tutoa, i vaenga o lo toa ai le vai, ma ki ria uma ia vaenga e ono whanau ai le namu, o lo whapenana maua ai le whamai o le Dengue fever. E whai le manatu o le Matāgāluega, tele o tātou wa onga i tutonu o le Atunuu, o le o teu ina le loto a i le la au leo le fala. E la le manatu al tātou Matāgāluega. Whapena le whautuanga na a mai le Matāgāluega soifua maloloina. Whaamole mole, ia ki lia ese le la au lea. Ono se tasi nei o la au. O lo whapena na whanau mai ai, namu o lo whapena na maafua mai ai le whaamai le nei o le Dengue fever. Whaamole, o lo iei foi se manatu al tātou Matāgāluega. Ia whapenana tātou ngā lue so tau au, a wāle ni tātou tamawhai. Ia sao mauli a Ā'oga o alu mwhanau. E iei foi se langona al Matāgāluega. Whamole i tātou komiti Ā'oga uma. O le a watu le whaatangana a le tātou Matāgāluega. E whamatu atu le 5 se lau tā la ma le tātou One Government Grant po le OGG, e ono soani i tūlanga o le tātou tāmpepenanga i le nei vai aso, a wāle a e mai o tātou whanau i le aso lua valu a Aperila, i le aso ngafua le vai aso fau. A mata foi i le aso lea le aso lua valu a Aperila, se i o le tātou le aso whareila i le vai aso mua, o le a whapenana whaatino ai a singa, al pūlenga le tātou Matāgāluega, i o atu i tua i Ā'oga uma, a wāne nei lava whaamoe, o le anganga la tau ia nofo saunga le mu alo ma whanau o al tātou Atunuu o lo whapenana a uina tonu Ā'oga uma al tātou Atunuu. Nisi fo ia o whapenana mau ai le whaamai, ia o le whaamoe ia ma le tausanga o le tātou Matāgāluega. Whaamoe ia tā ofi tātou whanau i maota malawa pe a whapea o maua le mai le tino. O se mātou whaasisilanga lea, ma le ava ma le whaaloalo, a wāfo i le whamoe o le amatanga o le nei vai aso. Good afternoon, good morning, especially on this public holiday for Easter. On behalf of the Ministry of Education, we would like to announce a very important notice to all school committees, all our school inspectors, our principals and teachers, especially on this second week of the Term 1 holidays. As we prepare for Term 2 that will commence on the 28th of April 2025, we received the public notice from the Ministry of Health
due to the increasing number of dengue fever cases that is now in the country. It is with great respect that we here at the Ministry of Education would like to ask the assistance of our school inspectors, our principals, and our school committees to please clear our school boundaries, especially within our school settings, to ensure that all potential breeding places for mosquitoes are cleared this week during the school holidays as we prepare for the beginning of Term 2 on the 28th of April next week. We are also mindful that around the country, many of our schools have the fala plant as a decoration. It is our request that all of our fala plants that are within our school settings be removed immediately, as they are potential breeding areas for mosquitoes that will also influence dengue fever and especially the protection of our children. We would also like to ensure that all classrooms are kept clean as we prepare for the Term 2 beginning next week. I have also advised that all schools and all school committees are able to use 500 ta'ala from their One Government grant for this purpose to assist in being able to clear our areas that are potential breeding areas for mosquitoes and to ensure the cleanliness of our school setting as we prepare for the school Term 2 beginning next Monday. We would also like to ask all parents that if your child should be carrying any symptoms of this illness, that they be kept home to avoid the spread of any illness within our schools. And we ask all of you to work together to ensure the health and the safety of all children within our country. Ia manuteleina ia tātou whainga malolonga nei aso, ia ai mai se foi, i le amatanga o nei vai aso fou, soifua mai amanuia.